کیا دیا میانو عزیزو میانو بزرگو میں قرآن بھی تصور اسم سوال میں دب کریم ربا انسان ای دو اکل مزمیز کم چور گوا بنن در روزے معاشر میانو عزیزو میانو بزرگو روایت المدوم چور گوا کر متعین ذات ذوالجلال حضرت اللہ یہ اللہ تعالیٰ چور گواہ کر متعین ولی چور دینی گواہی ون چھا بچنی صورت حیوان صاحب ون چھا چلنی صورت میں دب گوڑنو گواہ کم کو رب دیون جواب میانو عزیزو میانو بزرگو وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا قَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ رب دبر بے شکائی چا محافظ تھونو سو ملائک کچھ آکو چوئی کرامن بڑی کرامن قاتبین ہو رب سن بندو یمو چی سویت آسر یمو دینائی قیامت کی دو گوائی روبا دب یمن دون ملائکہ آمینو ملائکو تلا دیو گوائی ونو یمی کیا قربانی جوانو یہ چپ قرمت آسر دی دین گوائی ونزا پجر نماز کرو تو آدھا یہ ملوکو دل گوائی پجر کرو تو کدا آرام ترو تو یہ ملک دین دب یہ بھی دنیا اسمت جمعی آمال آشن کرمل یہ ملک دین تمہیں دو دب چور مینل جوانات مینل بدرگل دو کلمز روزن کیا میں کسو بچائی تدی میانی جوانو تجو چھوئی ملک گوائی دیوان وال یہ چپنی سرگی مز آشد کرمود سسری رجشتری پیش کرن در درباری حضرت اللہ گوڑنی کم تھی تیار یہ پگہ قیامت کی تو اللہ پاک نے اس بارگاہ میں جواب دیت گوڑنو کرامن ہاں جوابو ہاں میانو اسلامی بینو کو تو گو اسلامی بیننون پرد او کو تو گئی تم درند جوار ہم کر میانی خدایا علماء کرن بیان محدثینو کرن بیان علماء ربانیو کرن بیان چور گواہ کر متعین قیامت کی دو پروردگار تلاک لڑ سوچ اک لڑ ترائی دلی داریل اگر نے گواہی شد آئی تمن کامیاب گشکا ہو اگر نے گواہی شد آئی تمن کامیاب گشکا ما دویم گواہ کو دبن دویم گواہ کر پروردگار قیامت کی دو زمین از کھڑا رحم کر میان خدایا رحم کر میان خدایا اشما کر ین زمین اس پر بدکاری اشما کر ین پر زمین اس پر بدکاری ہو میادی جو مبی ونی جو پھٹنس آئی یہ جو سی کشیر ید کشیر مز قدم ترو میری کوئی ماران بادشاہ حضرت محبوب العالمان میادی جو مفی پیر و کیوں روزن والیو یہ جو سی زمین یہ جو میر بابریشین قدم ترو یہ جواب دیاس یہ جو سی زمین یہ زمین اس قدم ترو مین علم داران مگر ونسا یہ زمین دی پگا قیامت کی دو گواہی روبو تب زمیناس آئی زمین تلو لاگ گواہی دین وانسا یہ میر بندر چپیڑ کوڑ کیا میں نیشی جو موبائل اسمان چو مکبار موجود یاوس ادروس اکبارن قرب نیوز کا دو گفلت اسمان چو مالیو سپیت رشل بدرگو پگا لاگی ربا کرتا تکر در روزے مشار
حظ مالو یہ قوما کرو خراب اخبارن دیت رپورٹ دبن ونکن چھ کشیر من 13.5 لچھ لوگ شرابی قیدی کیا کیتیا چون شراب اخبار چھ مینش موجود جموں کشمیر من ونکن 13.5 لچھ لوگ چون شراب بنو میانو بزرگو دوستو یت کشیر من علمدارن قدم تو یت ناو پیو پرور تو چون شراب زمین پیمود ناو بولشاس یت یود کیا ود یور گشن بائی ود گشن یور کوئی مالیو آز نا وجہ رائت راتس تھودی وجہو تب جو خدایو بچل کوئی مول میں کیا گر حاصل گبر مالیو تجو وجہ سیور گشن کری تب جو خدایو میں کسو تعلیم جز پنن اولادن یوی اکبار لکھن دپن 10 پر 17 ورین تاک کچھ وہی 10 پر 17 وریم عمری چھنو دپن اتمل چو کوری دیون لڑک دیون 2 لچھ لڑک تو لڑکی چتیم یہ عمر 10 وری پر 17 وری تام چھا اچھا سمجھ تارا چون کھٹا کشیر میں شراب 13 لچھ 50 سال دبی چھ ہار ہٹن لچھوا ون حس پزت یل 13 لچھ آسن چون شراب ون یمو 13 لچھو مزن لج سن بین کن سات یمن اکس فردس ست غلط سوچ ڈرائیورا اوس پتہ کھس سن بین ام سز گاڑی خدا تعالیٰ چھم ات کد گواہ اللہ تعالیٰ چھم ات کد گواہ دور چھم واتن اللہ پاک ممبر محرابس من چھس کرن وادیا ونان مے اوس اوتر اخ عزیز پنن یم ٲسۍ اور دور سفرس تُہۍ بوٗزِو سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ چھُس کتھ ونان کتھ پٮ۪ٹھ پرو واز اخ مولوی چھُ دپان استانن گژھُن چھُ ناجٲیز باق مولوی چھُ استان گژھُن چھُ جٲیز ارے ان مولانا کو سوال کرا بول آپ نے کس کو نمازی بنایا ہم نے عمر پر یہ لکھا میں نے 1 سال میں اتنا پروگرام کیے مگر ان مولانا کو ایک سوال کرو کیا چرکوں کا شرط بنو تھنا پک مسلمان تنے شاید اندر شو اکلر گشن مولوی کھڑا اکلر گشن مولوی کھڑا تب میں بنو شرط پنشور مسلمان کوش مولوی ونا استائی ونا کوش مگر افسوس افسوس اشر ہاتھ شور اش کیا چھاڑو بڑی کرسی یمن کشیر ہز ناو کر بڑو بڑو علمو کھڑا معافی دیجیو مگر بد قسمتی چھ کشیر چھ کوتان واچمت سان مولانا حضرات چھ ات پہ نظر تراون تو سوچو میانو بزرگو ارچوس کرن پت گو بچ گاڑی ہت دپن اللہ پاکن کو رہن میون محراب کی مسجد میں سوشل میڈیا پہ چھس ونان مس کیو دلیل دپن مول تو موجو ڈرائیورس گاڑی مس سومو ولی سوز مہمی سیٹس پہ یوتا اس نیچوی نش کرمت گاڑی چلاون مو ونس گھر نین مول مول 20 کلومیٹر بروٹھی دب مال مال نیچس اسطرح یتی چھاڑو کھپتن بانگ پڑت نو گاڑی کھپتن بانگ 20 کلومیٹر بروٹھ کیا ونن مول مول نیچس اسطرح یوتا اس نیچی کرمت ڈرگ یوتا شراب چومت نیچی ونی ون میانو عزیزو معافی دیجیو یت کشیر مز 2 لچھ لڑکی سان بین مین بین مین بھائی آسن 10 وری پہ 17 ورس تائ نش کرن سہ قوم کیا ہتا بھائی چھ مسلمان
تو کت سمجھ یہ کشیر حال مگر میانو عزیزو میانو بزرگو میانو جوانو یہ تیو توجہ دبن یہ پاکا قیامت سب برپا اللہ پاکو کر تیم گوا متعین میرب یہ تیم گوا چدئی کو دبن تیم گوا بنی آئی زمین کوس اللہ پاکو فرمایت زمین آئی زمین آئی زمین تلو جو جواب یہ میر بندر کیا گر چدر تلو تم کیا جواب دین یمو شراب کس حالت از مز گند نائل مز پی جو کات سمجھت او تم کو دین جواب یمو یت زمین از پر درند بنے یمو سانن بینن ہجس عصمت از پر حمل کور تم کو دین جواب یمو سانن بینن پر کئی وول جواب پگچ جواب دون در درباری حضرت اللہ اولا کرو گزارش سائن حضرت العزیز مولانا فردوس صاحب ادبن کرو گزارش یہون شبن پاکنی میں برو کے تشریف کریں سائن کوش صلی اللہ علیکہ بسم اللہ صلی اللہ لا وحسا مینو عزیزو مینو بزرگو مینو جوانو تب مبارک یمن جوانان یمن جوانان یا دلس من خوب گو ذات ذو الجلال حضرت اللہ میں دو مز دلس من خوب تھون والو دلس من خوب تھون والی میان بزرگ دلس من رب سو خوب تھون واجن مین بینی والبوگ چچیا معلوم چکو سناما رب دیون قرآن من جواب والی مان خاف مقام ربه جنتان رب دبن یہ دلس مد خوب گونو کہ من چو رب سے جنت کرن عطا دلس مز کیا توجہ تھیجو یہ کس لگ بہنن جوانن بکار زمان چو ٹالن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ام سید گشتن دلس ایمان اس میل ساگ یل فاروق اعظم سن زمان اس چلن اللہ اکبر کبیرہ یہ کر بوزیو فاروق اعظم سن زمان اس مزوز جوان کیا ہوس یوس یوتا عبادت گزار انجس عبادت پٹھوس تعجب کرن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ ونیو پائزی دل یندس عبادت پٹھ فاروق اعظم سو اول العظم صحابی کر تعجب کوتا عبادت گزار آئیس ونی بواز دپن یوس عشاء نماز پڑھن مسجد مز کیا کہتی یلی مسجد مز عشاء نماز اوسنا پڑھن ات پہ گھن گھر امس گھر بزرگ تم سز کران خدمات کم سز اچھ جوان شام پڑتی بد پھلہانہ دیون تو کھسن پنس ین فکری مول ماج کھوا ین فکری مول ماج تروا آرا یون کو عشاء پڑھت گھن گھر کمس خدمت کر مگر میانو عزیزو میانو بزرگو صاحبی کتابو کرن بیان دبن یلی جوانی شا پڑی دوست نیارن کر اتوات مزوس اک حسین و جمیل پد کردار لڑکی اتوات مزوس تیمیس مکان یو سمیس دہائی کرن تانگ میاسد کر غلط نعوذ باللہ من غضب اللہ
یہ مانن یل بار بار تگ امس گو وسواس شیطانی میانو عزیزو اک دۄہ بنیو یہ جوانو آو مسجد مزا کرنی شاہ نماز ادا ونیو ون کون چھو گسن ہو وچنو مالس خدمت کریں دبن یلیو نبر دو امس بد کردار کون پیاران امس دتنس کرت مے دتو جوانو مے گو یوتا کال ونن تل یوڑ دبن یلی واریا کال ونس امس آو شیطانی وسواس کیا ہو یہاں داو امس کوڑ سر غلط کرنی میانو عزیزو جوانو دبن یلی پکن پکن گئی یل امس کوڑ ہندس مکانس پٹ وات کوت وانی کیا تراون یل درواز کیا تراون دبن یام یہ جوان ات دروازس تل ووتنو امس پیو رب سون فرمان یار رب دبن ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان دبن یلی من پرہیزگارن شیطانی خیال چنو یوان امس کیا بس امس پیو یار رب دبن بے شک یلی من شیطانی سن طرف یمن پرہیزگارن کا خیال چنو یا یوان یمن چھ پیون جلدی رب سن حکم یاد کیا پیون دپن یا میں مل جوان سی آیات بینو یاد یا گو دروازہ تلی بیہوش اگی پیو پتھر گومت کیا کر تیل ہوشی آو ہمسایو یارو آئی موجود اسناک کرواتنو گل ٹائم گو ہوشو آو موجو لائز کرا تم جز میانو گبرو چیر کیجو گوئی حتی میان نور نظرو چیر کیجو گوئی ہے یہ کیسا بنی مول دبن گبرو میں کر جل جل بیان دلیل کیا ونچو گبرو سوری واقع کرون مگر اگر تے بیادار رویسو نا واللہ میون دل کری خوش رب گیسو رویس ایمیز گو رب سن خیال پیوس یاد جو گو کیا گو یلی مالس وین امیشنا یہاں دیوانا یل با دروازہ استال ووتوس میں کیا پیو یاد رب سن دپن یلی مالس لوگو نو ونو دبن بابو یل با دروازہ استال ووتوس نو میا پیو رب سن فرمان یاد دپن یلی مالس اوتان ونو نو ام سوت یکدم زور کرک نیرت گو بیہوش ہوتیوز گمت اتنی ووتیت حتی علماء کرن بیان دبن یلی بیہوش گو نو اگر تو یہ تھی یار امس کیا گو وجہ امس پہ رب سن حکم دب امس گو دلس من کم سن کھو آئی میانی کھلایا مگر قرآن دوب یمس دلس من کھو گو تمس کن جنت تنه شو شاید کت بیتیو تاوان حتی یه نمیز جوان المالس ونن بیهول گو پتر بیاو علما فرماون یه سنسج کرک نیر پتر بیاون یو کر جوانن انتقام ایتنی کرن مانس منچی انتقال کرن وشنا کفن دفن چناز گسل دیو مالو کری الان دبن یارو یارو ولو گسلش کریو تیاری او کفن کریو تیار دبن رات کتی کرو کفن تیار رات کتی کرو نیچو صبر گئی خبر گام گام دبو پھلر یارن کور
ونسا ونسا پھلن کور یہ خبر عمر فاروق کور اعلان وجو سا بس کرو کیا دپن پھلونیو کور انتقال تہندیو جنازس مز گژھو شریک یہ کوتا خوش قسمت جوان یہ جناز مز کس گژھِ شریک مگر اگر تو یہ چھو جوان چھو دفن دی یل عمر فاروق وہ تعزیت کرنی دپن مالیو آ جوان سد مالیو میون قبر کتو تھول دپن قبرن از کور انتقال دپن توے آبس ون چھنو جناز پرن ون چھنو جناز پرن فرمونس امار میں کوئی کالائی نچو وچ عمر کیا نرجس فاروق کیا دمتا میتی ون زیادہ پر عمر کے دبن بتاس پڑاو چونس نیچیز جناز مول ووتس دنیس عمر میں تو ون کا دمائی تکلیف وقت امیر وچوین فاروق کیا دو آ جوان سن مالی تلوات دبن بہ کیا کرئی دبن میہاو نیچی سز قبر اکلٹ سبحان اللہ میہاو یل عمر فاروق یار تل ام جوان سن مول تل زند دلو رب دپن گنس دلس من رب سن خواب تمن کل جنت علماء کرن بیان صاحبی مصنف کرن بیان دپن یلی ہو عمر اینج قبری پیٹ ووتنو بڑ سبحان اللہ حتی یلی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ام سن قبری پیٹ ووتنو توئی کر نہ سکیا عمر تیل کیا دپن عمر فاروق بود قبرستان یور امیا پڑ گورنیتی قبری پڑ ولی مان خافا مقام ربی جنتان ونو قبری مزکوس قبری مزکوس ہو دپن فاروق کی آزمان یام قبری پر یہ آیات پڑھنو قبری مز کو آلو قبری مز کو آلو دبنیس عمر چپر تھائی آیات پوز چوئی دبن جوانو کیا چوئی پوز دبن بیشک حض کوری خدایان میاس جنت عطا سبحان اللہ عمر فاروق پر آیا قبری مز کو آلو اے عمر بے شک خدایان چکر مدوارا یدس دلس مز کیا گئے تنے ونی جو کیا گش خوب گش رب فرماوت تمن کل جنت مگر یہ عمر فاروق اند پڑی آیا دبن قبری مز گئے بلہا خدای لگی غائی نوری راناز ہا خدای نوری راناز آخر چھپاناز میچ تل جا ہا خدای لگائی نوری تلا یمی شکی چو میچک زمینس پر وادن سوین ہا خدا لگائی نوری راناز ہا خدای تلا یہ قبر کرن یاد یہ سزن کرین یہ قبر یاد یہ قبر چھے اوڑے کرن یاد یا چھے آلو دیوان حتی زمینس پر تکبر قدم تراون والیو نمازو چھے واتن باچ سے کمین ہن گر باچ سے ان کٹو گر نمازو چھے واتن تیاری اکر یہ مسمن یقین چھو میں جاس قبری مزمن سکر آئی قبر یاد ہا خدا یہ لگا یہ نور
آخر چھپا جہاں خدائی لگا نور نورانس آخر چھپا دب یلی ہو والنیم بچ پیٹ سران یلی ہو والنیم بچ پیٹ سران آب ہو ترائنیم تان تان یلی ہو بچ پیٹ سران یلی ہو خدا اس منظر کیا مول دیوانو درد بارو موجو چارو گبرس یہ لیمن دیچ سران سوالو دلس منظر کر یار دب یلی ہو والدے پچ پیر تلیا دلس تلی قبرین خوب زر کھائی تو دب یلی ہو والدے پچ پیر سران پچ میں توی دیوانو یلی ہو پچ پیر سران آبو ترائنیم تان تلینیم ترائنیم دور آدما تلینیم ترائنیم دور آدما آخر چھپاناس نچی تلینیم ترائنیم دور میداناس آخر چھپاناس جہاں خدائی لگائی نور نور آخر چھپاناس بیچ دب میانی عزیز میانی بزرگ یلی ونی قیامت دو برباد سبتی اللہ پاک از گواہ کر متعین زور سند دلو بڑی ون کچ گوڑنیوک کرامن گوڑنی کاشن یہ محافظ پھرشت اللہ پاکم چاندر چھتمیل یہ موچا محافظ چھیم دین گواہی دویم کوس یہ زنیدی گواہی میانو عزیزو میانو بزرگو دب یمیت زمینس پر یہ کور آئی میانو خدایا یمیت زمینس پر دب یم یوت سبزار یمیت زمینس یوت بیول وو یہ ما چھو شناونا کتیرا دب یمیت زمینس پر یمی آیوت صبحائی ووت آئی میانی خدایا یو صبحائی ووت زمینس سجد ترون ونسا یہ زمین کیا دی گوائی خدایا میں پیٹ کیا ترون سون حق کرن ادا مگر یم تویچ دنیا دائی دل لڑی پھرن دیت تنی چھوئی ہے یمی دونی دائی صبحان لڑی پھرن دیت بسترس تیمی چھنو یہ زمین یہائی گواہی دیون وان چانی جوانی کیا شوب رول وان چانی مینی بینی کو شوب رول مینن بینن تو کوڑن مینن ماجن چھنسن نمازی بوز چاہ تا تایت کتا پی سمیر چھو نماز گزارو میادیزو مفی چکو تو پچو یہ دل کرن یقین چھو گھر واتن مول چاسن پرمت ایشا نماز مگر گھر چھو واتن مول چھو پتا میانی خاندار نی پڑھن ورسا باید میانی خاندار نی پڑھن مگر تیل تی چھو بینی مائی سن آتی کھاوان کیا کتاب میں چھو دبن یو شخصا کیاوس یہ ددرا اکی وائٹ کڑی لگتا ہے عبرتن بکاری کا ایم وچ اکی شوی دریاو گاڑا ساتھ مس کیا ایم تجھ کرن کولکس کیا کرن کلی پات کو ترون آب دیوان دریاو اس میں وشو اما ایم کرن وچو تو پروردگار ہے کیا دے گا اور آواز سن
یم گاڑ کیا ٹھیک آرڈر دِوان یم گاڑو دوٚپ آز آو یپٲرۍ صبحٲے اکھ بے نمٲز انسان تٔمۍ حظ ترٛوو یتھ دٔریاوس منٛز کۄلکس أسۍ چھِ وۄنۍ دپان خۄدایس اسہِ ما تھاو تتھ دٔریاوس منٛز یتھ دٔریاوس منٛز اکھ بے نمٲز کۄلکس کرِ گاڑ چھنہٕ برداشت کران کینٛہہ بول میرے بزرگ میرے جوان تکتو بوچھی برداشت گژھان کتھ چھِ وۄنۍ سمجھ تران وۄنۍ کتھ لٔج ژےٚ چھوٗر بے نمٲز زمین چھُ دپان عمر فاروقس بہٕ دِمے تیل واپس مگر بہٕ زمین ژالٲنی بے نمٲز انسان سُنٛد بار او سور دپان خنزیر دپان خدایا بہٕ بنووتھس خنزیرٕے اگر بیٖرٕ ووٚتھن بیٖرو کوٗتاہ دوٗر چھُ اگر ون کرن اعلان دپن بیٖروس منٛز چھُ خنزیر ووت وُہ رۄپیہِ چھِ ٹکٹ تٔمِس ہُشرس کانٛہہ گژھیا تۄہہِ نہٕ شاید اختلاف کانٛہہ گژھیا دپہِ چھُ حرام مگر یہ خنزیر دپان خدایا خنزیرٕے بنووتھس نبی صٲبنہِ اُمتُک بے نمٲز بنووتھس نہٕ کینٛہہ ژٕ کیٛاہ دپان بہٕ چھُس انسان ژٕ چھُس انسٲنیت بدنام کران ژٕ اوسُ گاڈٕ جارُک نوٗر ژٕ اوسُ گاڈٕ جارُک نوٗر چلوگُت نار انسانو کرت انسانیت بدنام کرت انسانیت بدنام ہاں بے آر انسانو تۄہہِ منٛز کُس کُس دپان آز کھٮ۪مو نہٕ توٚتانۍ یورٕ گٔژھِتھ بتہٕ کینٛہہ یوٚتانۍ نہٕ پنٕنۍ موج بیٚنہِ کوٗر پرناوو نٮ۪ماز اتھٕ تُل وتھٕ اڑیو تھوٚو اصل کوٚرُو اڑیو تھوٚو اصل اتھٕ بۄنٕے پنٕنۍ گرِکۍ خانٛدار یِمن خانٛدر چھُنہ کٔرِتھ فردوس صٲب تِمو تھوٚو اتھٕ بۄن کیٛاہ تھوٚو بہٕ ونہو وۄنۍ کیٛازِ ونہ تُہۍ مٲے تنگ مےٚ چھُ پَیی یِمن چھِ خانٛدارنی بنامژٕ گرِ خانٛدار اگر یِمو خانٛدارنہِ دوٚپ ژٕ پٔکِو آز توٚتانۍ ما شیر بتہٕ یِمن چھِ پَیی سٲری چونچہِ دٲرِتھ کلس دپ بتہٕ تہِ آز بنٛدٕے ژےٚ یِمو بچو پنُن پان میانیو بُزرگو اتھ چھُ نارٲض پروردگار نارٲض چھُ پتہٕ وٕچھو مُلکہِ کشمیٖرس پِروار سٲنۍ کٔشیٖر کتہِ چھِ کتھ آیا سمجھ ؤلِو وۄنۍ میانیو عزیٖزو ٹایمس قدر کٔرِتھ کٔژ گواے زٕ گواہ آے گۄڈنیُک چھُ کِرامن کاتِبیٖن دوٚیِم چھُ تیم گواہ یُس در روزے معاشر اللہ پاک أمِس انسان سٕنٛدۍ نامے اعمال کیا یہ کھول وان سا أمۍ انسانن کیا چھُ کوٚرمُت دپ یہِ کوٚرمُت آسن تی آسہِ کتھ لیکھِتھ کتھ دپ تی آسہِ نامے اعمال لیوٚکھمٕتۍ میانیو عزیٖزو میانیو بُزرگو ژوٗرِم گواہ یِم در روزے معاشر اللہ پاکن ہٕنٛدِس بارگاہس منٛز چھا گوٲہی دِیان دپان تِم گٔے انسان سٕنٛدۍ اعضا کیا انسان سٕنٛدۍ اتھٕ دِین گوٲہی انسان سٕنٛز أچھ دی گوٲہی کان دِین گوٲہی ون سا ییٚمۍ اوسُو ووٚنُت کیٛاہ تی ییٚمہِ کن بوٗزُن کیٛاہ یِم کن کیٛاہ دِین میانیو عزیٖزو میانیو بُزرگو میانیو دوستو دپ میٲنِس جوانس میٲنِس بُزرگس پزِ وۄنۍ خیال کرُن پگاہ چھُم گژھُن کھڑا در دربار حضرت اللہ جل شانو یتھ دنیاہس منٛز یہِ کوٚرُم وٕچھ حکیٖم الامت علامہ اقبال کیٛاہ اوس واللہ زانن وول علامہ اقبالن کوٚر دعا دوٚپُن کریٖم رۄبا ییٚلہِ پگاہ قیامت سپدِ برپا اے علامہ اقبال وۄنۍ کیٛاہ دلیٖلا دوٚپُن خۄدایو مےٚ نا ہیٚیہِ ژٕ نبیَس برٛونٛٹھ کَنہِ حسابٕے کُس ونان وٕچھ علامہ اقبال ہستی اقبال کیٛازِ دوٚپُن اگر علامہ اقبالس اکھ گۄناہ ترٛاو اکھ پتہٕ کُس بُتھ دِو محمد رسول اللہ رحمتُک نبی ما دپے اقبال ژٕ اوسم نعت خان ژٕ اوسم درود پرن وول مگر سۭتی چھُ گۄناہ تہِ تلہٕ تُہۍ سوٗنچِو وۄنۍ یِمو وُمرِ کٔرۍ گۄناہ
تم کیا بوتھائن محمدو بیانو عزیزو میانو بزرگو آخری کر بوجھ واللہ اکبر کبیرہ حدیث پاکر من چومر پہنچ چھ لازم ملزوم کس چیز یتن آکاش تتن آئیس بیاک آردی یہ کات وان بتائیت سے سب دور اکسد انشاءاللہ کس چیز یہ جان یتن آخ چیز آئیس تتن آئیس آردی پانچ چیزوں متبن یت قومس من زیادہ بہیوئی آش نوانا آز کروش اصلاحیت قومس بچو کم کم گنا یمونی شرکاو وڑیو خود کیا روایتن من زومت یت قومس من یہ یت قومس من بہی چھ آج شاہ پر کیا وچون امسل کیا گو روایتن من زومت دبن پانچ چلازم ملزوم یتن آکاش تتن از بیا گوڑنو کم روایتن من دبن یت قومس من بہی آشنو کیا تت قومس چھ زیادہ بیمار پاد کرن پروردگار تت قومس من چھ زیادہ آج شیز وچن تم داد رحم کرن میون خدا تم داد 30 لچھ 50 لچھ 70 لچھ کرور تان اس فیس بکس پہ لیکن ہے یم داد چھ قومس من مگر وجہ کیا چھو سنجوئی من بیمارو رکسر کرن تنچو کنیش کام کرن پنی کری پڑھو شروع کرن ربو فرماون یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا او ایمان والو اک بچاؤ پنن پان بے بچاؤ پنن اہلو حضورو کیا فرمویت کو مسمال زیادہ بیہوئی گشت تت قومس زیادہ دویم کرتائی دارن بیان دبن یارو یارو یت قومس من زیادہ وعد خلافی کرن وال آشان کیا کرا او وکنا صداقت زبانی واللبن حضور فرماون یت قومس من زیادہ وعد خلافی کرن وال آشان تت قومس پچ زیادہ دشمن مسلط کرن پروردگار دب دشمن بشای سال کرمت تلا ہنا پھیریو یمم دکاندار شاید گئے تھے خاموش ہے یہ ناشو حدیث ماشو میں کاری مونمت کوش ناشو میں کوش موضوع دیم دے مونیت دبن مولی صبح شو موضوع دیم مجھ یوڑا ہنا کرتا یمن دکاندارن سوال معافیو دیجو یمن دکاندارن کیا جو سرم کو متنگلیت کسائی آشن معافی دیجو چھول وال آشن شٹار کی پراشن یا کریانا وال آشن دکاندارو یہاں کشو پھارو کیا زمشو بادشاہ سن تردی ہو پھارو کیا زم رات اسوس بہ حدیث پاک میں چھو اکوہمی پروگرام دستار بنی پتہ اسوس موضوع بنان اللہ پاک چھم گواہ یہ کہت اسوس تحت باز پڑھان دپن زمانو چلن امیر المومنین فاروق اعظم بر رضی اللہ عمر فاروق اس دکاندار در دیوان در مطلب چھو تر سمجھ ہاتھ دیوان عمر کیجو دپن یمیو دکاندار است علم آشو کیا ہوئنو کیوں دکاندار بدبخ تائی کا چھو مووی ڈگری کرموز تائی کا تو ترزگاس من چھو پڑمول تائی کسو سراجی چھو پڑمول تائی کسو ہدایہ چھو پڑمول بیچو بیٹ دکانداری کرنی اگر عمر فاروق شو بادشاہ پھفلنا اللہ کی قسم یہ کوشیر مذہکر کوئی دکانداری کرتی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نسو بادشاہ یو دکاندارن قسم ویو تائمل چھا علم جیمیس فاروق دکاندار علم آشاو جیمیس دور دن درس کا سوگل فاروق اعظم دپنوس یمیس دکاندارس علم آشو میں کت پوچھ کنن کیا دکانداری کر گوچ اولی دکاندارس
پروگرامس علم دین کرن حاصل ایتوک حجام برادری پھسے تو یہ کس مولوی آواز امی دیت سرسی فتنہ تلت اس گو کاشرن یہ ہوئی کت اس دب یہ مولوی نینر کور تب کتے پیتر مولوی کروں بند میں بور فواللہ علویہ چھو افسوس ایسے ملاؤں پر افسوس ایسے صدروں کا پر شرم کے بارے ڈوب جانا چاہیے بوسوترے کی شاید پروگرامس یا پھون تب خیابر سب جاز بکرے عمر خاطریت کو آمس مگر یہ سنے میں نے جو علم پڑھا ہے ادارت حقیقت اسلامی سے ہم کبھی نہ چکے نہ قیامت کے صبح تک چکیں گے یہ بات اب سنیے علمیہ چھو گسن دب کوتر یاور صاحب چاس بکر عمر خاطریت گام سکن میں پروگرام کریت اس وقت سے کہ دبن چادبن صدر اوقاب گیس آسن پاپن جس صلاح اللہ پاک چھو مسجد جواب کیا بولو واضح میں ارے اب کا صدر کیسا ہونا چاہے وہ جمعہ کے موقع پہ خطبہ دینا چاہیے اوقاف صدر ایسا ہونا چاہیے جو امام صاحب کی غیر حاضری میں نماز پڑھائیے جو پھر وقت استاد بن جائے گا اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے وہ صدر اوقاف ہونا چاہیے مسجد میں کسی کی وراثت نہیں ہے کسی کا گھر نہیں ہے افسوس ہے کیا نہ پردہ مستحیل کیوں تمہیں یاور صاحب صدب صدر اوقاب گیس گوٹ پینس گرس کرن کنٹرول کو انفسکم اہلیکم نارا میرے حضور کا فرمان ہے 70 شخص جیرہ برشی کے سائستر جائے اولین کرتاج دار بین الامام العادل عادل بادشاہ وجالنا للمتقین اماما اتوجہ صدر اوقاب اتوجہ کریم کھانداروں مسوین کیا دون چادو بطر صدر اوقاب بچن پانی شوڑ گا روز سکیا نیر کام صدر نبنا اچھنا صدر اوقاب سے کوئی ناسن پہ پردگی اللہ تعالیٰ چمت کر گوا شب جمعہ شب جمعہ میں شب اللہ کی قسم کھاتا ہوں دبن تمیشنا کوئی کرن ماڈلی کیا بولو او یارا پڑھو کت کو مسئلہ دبن تمیس چھ کوئی تھوڑا ماڈل بہن پکن تم دو پھر امی حسب پوری میری باس نس افسوس ہے صدر اوقاب پر سگئی جاؤ خوش تم جا آلچو مینس گرس کومت باز پڑھن مولوی صاحب تم جا کیا پتہ یہوئی مابین حوصا بینن کوئرن مابین ہدایت کیا نبی رحمت اساسنا فاطمہ زہرا کور ارے دنیا کیا لوگا سنو کوئر مانو ناو کو وہ خراب بیٹی بھی فاطمہ جیسی ہونی چاہیے یل قیامت سب بربا اللہ پاک کرینا اے صحابہ اے متقینوں ولیوں پریزگاروں مومنوں ابدالوں کلسوں مسلمانوں کافروں اپنے نظروں کو چکاؤ کل تو یہ بول کریم رباز کیا دبن نبی صاحب نے کوئی فاطمہ سارا چپل سرا دسترو میرا کریم ربا آج ساری نفسی حال دسمن دبن فاطمہ چھنا دنیا اسمن تکاش وچھتی قیامت دو وچھسن بدقسمتی سے یہ بات مجھے آج کہنی پڑی زمنر پیو یا اب انہوں نے کئی جانو نہ رہے ہم نے دین چھپا کے رکھا ہے اشوین سائی کا اشوین یتمدہ گئی رہے وجہ کیا گو ونیو پاش دل منجو لکن چھاٹ ہوتا اختلاف ہوتا مولوی اللہ کو تماش وچھن یہ مستر گریون باتوس پائی کسو جو اتکل چھپر راول سنت کیا چھو سوچی فیس بکس پر مولوی اس لئے کڑا وجہ کیا چھو تب ہم نے ایسا ہی کیا آروچوس کارن منو چھو واریا مگر وقت چھو اجازت دیوان آروچوس کارن جن میں دوئی گشو نہ رہے حوالہ میں چھو موضوع کو سے دتمت بلکہ میں نے خود گھر سے موضوع تیار کر کے لایا ہے آروچوس کارن کو دو آئی خدا آئندہ کیم حجام برادری ہو ام کٹائی کرن ہوئے
یہ منہ پیش میں سن تائی نائدن تیوسو حجام برادری اس کرو احترام یمن تیوس فاروق اعظم گسن دکان اس پر بڑی ون سبحان اللہ عمر یمن کیو دبر کون گئی نائد سوزی طرز کا یعنی نائدس علم دین آئی تلچ نائدس پائی کستان کتن کیا چھو چاٹو اگر نیمیس علم ہو جسن آدھ حتی شیعو کیا یہ جو کہہ رہے خاندان یا رسول بنا سا پھش کنیا کیا بنا ارے سون بیوقوف انسان جو اپنے آپ کو بد شکل کرے میری بات کو سنیے میں گھر کی بات نہیں پڑھ رہا ہوں وہاں پڑھ رہا ہوں جو میرے آقا نے کا فرمانا میرے آقا کا فرمانا دبن تیمس لانا کسوانا نبی دبن تیمس خاموشی نہیں پڑھوا تیمس محبوب کیمس دبن یہ مردن زن ہن شکل بنا پھر دوستو صحیح چھاس دبن تیمس مردس لانت یہ مردن زن ہن شکل بنو تیمس زن تی لانت یہ مردس شکل بنو یہ چھا مگر افسوس بکوی تھن ڈپارٹمنٹن دم پاس بکوی تھن ڈپارٹمنٹن دم این تو ماسٹر کوم ماسٹر چھ کومک سرمائی ماسٹر اچھن پائی بکت اوسوس میں ماسٹر جی چگود گو علم دیم سب ماسٹر نے کیا الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے ایسے عالم ایسے ماسٹر بھی دیکھا امام سنت رسول پاپت صلاح مگر کھندے چنے استاد ہے یہ موزن عالمیہ بدلو وہ تھو کوئیڈن کی لڑک وردی تو چھوا یہ مول چا انن بنا شراب چاون وول تو گناہ گار شراب سارن وول تو گناہ گار شراب کنن وول دی وان سا ماسٹر تھو کوئیڈن تھوکنا ٹریک سو تھوکو اڑکا تو یہ چھو انن ہر جواب دیو ایف آئی آر میرے نام پر لکھ مجھے کسی کو قتل نہیں ہے اللہ اعلان کہتا ہوں اسلام کے لیے ہم جاتے رکھنے لیے تیار ہے یہ سبق ملا تو شہید امت ڈاکٹر قاضی نثار سے ملا ہے ارے یہ تو انصاف کر اسلام کے ساتھ مالس ماسٹر کیا تھے کوئی کس مول وہ تھو دبر ہدو ماسٹر جیو یہ لڑکی سلامت اوستا حق مالس اگر مالک شروع مسئلہ کر بست والن پانس دون ساسن وردی یہ پرداشی طور کچھ کش کوئی سوز دائمیس کو زائنی آجی ہر سکو آجی تچ پیرا رہی تچن لڑکست لڑکی پھارا والدین کی شروع خبردار تائیدارن فرمو تیمیس تلانات یم کیا بنو مردن زنی شکل تیمیس زنی تلانات یم زنی مہنیس شکل بنو مبی دیجو ونیو شیعو یوز کری ویکنی کریو تو اب بوشن کشای کن بتاون اچھی پان ونیو من یم مہنی شیعو کر حضور فرمو حدیث بوجوا ساری اتلو تھور دبن اللہ پاکن بنائی ملائکن ہن جماعت کیا بناون یم دو خداین بنائی تیمی دو لاجن ذکر کرن یل قیامت سب برپا تم دو کرن بان اکی ذکر چھا توی دی بوجوا دبن یم ملک چھ کرن ذکر دبن خدایو شکر بنائی خدایو شکر بنائی مردس دیتن دار سچینات خاتون دیتن مست سچینات مردس خاتون وان ہلتاٹھو یکو سو انصاب کو قومس ہو یکو سو انصاب کو اسلامت یہ مردن شاکی لاجات داری رحم کر میانی خدایا رحم کر میانی خدایا ہے یہ من زنی بن یہ میانی بینی اتمستا تاک دوت من تم بنو مہنی سن علامت مہنی سن دار کشت تم بنو زن علامت
عرجوز کرن میانو عزیزو عرجوز کرن میانو بزرگو دوستو کتو چو فاروق اعظم شو بادشاہی من لبنا عمروز دکاندارن در لائن یمیس تعلیم دینوز دپنوز چایا حجام بردری چا یا کانچا گرگا سو حاصل کرن علمی کس دیجو مبارک رچ مجلس ذکر خیر گژھِ کم بوزشا حکم چھُ مبارک چھُنا یونس صٲب چھِ بلال صٲب چھُ سلیم صٲبُن ہُکہِ بیٛاکھ انکل جی یِم چھِ ترٛےٚ بچہِ اَسہِ وٕنکٮ۪ن ہو ترٛٮ۪نوَے چھِ لۄکٕٹۍ زٲنِوکھا ییٚتہِ ترٛےٚ بچہِ منیٖر بلال شاہید یونس ماگرے محمد سلیم ون یِمن مالٮ۪ن کران مبارک کہِ تِمن مالٮ۪ن کر مبارک یِہٕنٛدۍ 10 بچہِ نیٚچی ون تمس لکڑ ممس 3 ؤنی مس سلیم زون ہونا یہ تمس کیا ونی اس ژور بچ نندر وتھان پتہ آسان صبح قرآن مجید پار تمس شڑن 3 کیا ونی سہارن گام کیو یہ کئی بج 2 بج شانگن قرآن چک آسان دی پہ پہ چک نندر پیوان من مالر کرہا ییدر مبارک دبک تنوانی مالر چو مبارک تائیدارنو فرمو تمن یلو پگا قیامت سبجنو برپا حتی یم بچن قرآن جتنو دلس من جائے روبت قیامت کو دو سب سے قرآن حتی حافظ قرآن دلس من جائے دیوان واجو نیرو خدایو جیونن بار خدایو کر کیو دمن پانین کریک دہ بچانو چھاریو ادا پنو گر کیو مزن کو دہ چھاریو کریم ربا کرا کیا دمنز نیرو گو یم جانی گرمز آشن گناہ گار کمیز دا او حافظ قرآنو یم جانی گرمز آشن اتا مول آشنائی بڑی بابا آشنائی نائن آشنائی بینی آشنائی اگر کا گناہ کار چھوئنو تلا تحنک مگلائی آزو چی رب دیوان آدر تم تی کرک پانس داخلی جنہ دپن یعنی حافظ قرآن پگا آش وٹنو کیا وٹنو یلی حافظ قرآن دنیا مزنیرنو بلا مال بلال صاحب چاشنی مبارک بلا سلیم صاحب انکل چاشنی مبارک بلا یونس صاحب چاشنی مبارک یا زن یوی مول یمی مول سن بجتل پنیو چشمو نشترو دور دمنل قبرو حافظ قرآن بر دمنل قبرو علم دین من اچھو ماجون صبر آسان ماجی شفقت آسان نیچو دور تراور مگر مالک سکائی زکوئی رحمت نبی دبن یلی پگا حافظ قرآن مرنو دیوی یوچ وٹنو ون کود دینس قبرس رب فرماونت قبرستان آئی قبر قبردار روز آئی قبر قبردار روز یہ قبر دبس کریم رب رات کیا دبس قبر خبردار روز چمز آوئی حافظ قرآن ہو زمینش کون کیا انسان کون چھستا کھون مگر روب کیا دبس چمز آوئی حافظ قرآن زمینو ینو امس حافظ قرآن اسمات کیا یہ امس دپن یہ زمین چل دپن کریم ربو بکتی کھمن سوئی گوس دبو ربا بکتی کھمن سوئی یہ دل اسمس آشی چون قرآن احقادی حافظ قرآن حشر نبی رحمت فرمو جنتس مجھ آکھ محل ایستے کمی پہلی روایت بولنے کیا چھو ریان چھ نہر جنتس مجھ کیا چھ ریان ات ریان کس کنارس پہ چھ بٹھس پہ ٹھیک چھا جو زن مر جان چھ کہنی چھو بنی کہا دپت اچھ 70,000 سن سنتی جانی ہی درواز
سن سند چان ہند درواز دپن یہ چومت تھون محفوظ میانہ محبوبہ یہ کم خاطر دپن یہ دی قیامت کے دہ رب حافظ قرآنس کمس کوتا مبارک میانو عزیزو میانو بزرگو ون پیارے پی ون یار دپ علم دل چھ ضروری عرض اوسس کرن یمن دکاندارن کن پھر تو یل تھی پرمان کرو چک پرمان چھ سمجھ مان گمز گوبی خبر میں توگ نو ون دکاندار چھ کلو وزن آسن امی چھ سمجھس گوبی گمز دکاندارو یہ کو تو کرو تھی وزنک ولا ولا پہاون ای میا پڑمت حدیثن من دپن یت قومس من تکڑ ژور آسن کم ہو بنا تراوکاس کوہن ڈپارٹمنٹ یال کوت یت قومس من مے باسل تھی تھکو بہ تھچوس یت قومس من تکڑ ژور آسن میون نبی فرماوان دبن یت قومس مز تکڑ ژور چھنو تت قومس چھ ظالم بادشاہ مسلط کرن پروردگار ظالم بادشاہ تہ کور سال کہ ژٕ بھلیومت ترکڑ ژور اختصار سان بوجھ ون ژورم فرمو دوبک یس قوم نو زکات دوان بول آس شاباش یس قوم زکات مال کھوان آس پان سی فرمو تت قومس پچ بارش یوان رکاون کت سالی چھس گژھان کیا گژھان ساری چھنو بارو دیوان ہو گرم تپالیا مار دہس ہکان کام کرت کن ہکان کرت رودج دپان ساری باغ وال تہ پریشان مگر آج چھ پریشان باغ والے یم سات یہ مولوی صاحب ٹوپی لگت چھ باغس من دپان آو کس تین پکیر یل منگنہ چھس یہ قوم کورمت خراب حضور فرمان یس قوم زکات دیون بند کر تر پہ قحط سالی کران پروردگار پوچھم فرمو دبک یس قوم احکام الہی رب سن حکم حلق چھ سمجھان عارضی نیوان دبک سہ قوم چھ نا اتفاقی ہن شکار گژھان ونیو اگر وی نظر تراو یم پانچوے چیز چھ اس مز یوان لبن کروا میانیو عزیزو بزرگو کروا اراد اس کی بات یمن گناہس پہ کرو تو ساری انشاءاللہ میانیو عزیزو